dot mi nulapa ulinaw na nandam siya na mo LCBM thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thawngni kulin ni August niruk zaanlei thawngchimnak ngei lai kan chimding mi thawngtlang tan ha chu chinra ka fanni rungtlang Ralhrang an ka na PDF kale ni Ralhrang pawl vaini kan ka na I minung pukul renglau an chi ti an than ti mi thawngpang le adang dang na an selai amhasabika chinra ka fanni rungtlang Ralhrang an ka na chinra ka pasal chanha ni rungtlang in an rak tummi SAC Ralhrang pawl chu an rak bo na I an ka na cha a minung pathum an thi tia hakha campaign for just Thai Facebook page ni an lak ter nizan August ninga akhan rungtlang in arak tummi zanhni le som rugul purkura ka bu chu zing similam pakole minisom linga shong a CNA le CDF fanni ral tha tak tak in an rak kan ha cha a minung pathum an thi hiamtor mi pali an te an lang ter chun rungtlang phone tower kam a battalion pakhat pasal chanha ni SAC Ralhrang pawl amwaka na chun Ralhrang phanmi kelam bom pali zong an lak kho kelam bom ni cho apwa no mi zong an lang ter rungtlang phone tower kam ka thawngnak a SAC Ralhrang lei achi mi zat thei fian asri lo ti an lang ter chak PDF kale ni Ralhrang pawl vaini kan ka na I minung pukul renglau an thi ti an lang ter SAC Ralhrang pawl chu kale miu khapi chung a vaini kan dau cha a Ralhrang minung pukul naklom lo an thi ti PDF kale ni thong an than nizan yang ninga zing similam pakwa le cheu shong akhan PDF kale ni kale miu khapi ta han le kale thanglei chawmyang hlei kam a Ralhrang pawl chu maim bom pon no an si ta han dau nak a chun SAC Ralhrang minung paruk chu munri a an thi chol adang minung pali zong sizong I an kal bilio na a an thi ve tia an lang ter SAC Ralhrang ni ka thlor in maithal an ka cha a civil mi pakhat hliam atwar tia thei asi chun kale miu thanglei kan pa ni hlei kam a ummi SAC Ralhrang na chu chawmyang hlei kam minung som thum shong an ithla leo a PDF kale ni an hman mi maim bom chu an hu I an sho leo a apwa no na cha a minung pasha an thi I minung pasha leng hliam an twar tia PDF ni chun an lang tar chap chun chu athi mi SAC Ralhrang rok na chu helicopter in an rak lak na aliam chian hiang ni thum in ni li ni zong akhan SAC Ralhrang pawl chu maim bom pon ho an si cha a minung som thum renglo an thi tia PDF kale ni chun an rak lang tar chang Mandalay lampi chung a maim bom po sual rong a PDF panga an nawlnak aliam Sikaram ten in Mandalay legal nak lampi chung a PDF na chu an ma maim bom ipot no sual nak in an nawlnak aliam tia thei asi Shibu le Mandalay legal nak lam chung a maim bom man ID mi PDF minung pangan ha anikem mi bom chu ruwa lau pi in apwa cha a minung panga an nawlnak aliam hi asi Bampuat sual nak ruang a nawlnak aliam mi na chu kumkul lakum riat kumsom thum lakum ni kumsom ni lakum riat kumsom ni lakum nga le kumhlei kwa upa panga an si adang pakhat hliam atwar tia chuahmi na ni an chim tutan a ro lo pi in Ralhrang dau ding a bawmhchanh ID I nawlnak aliam mi na hi a haute phu an si ti thei fian asri lo hiang ni thum ni a khan Shibu le Mandalay kal nak lampi a chun SAC Ralhrang ni an chit mi kelhei ni ngei moto chu PDF ni maim bom an rak po no remdei nak besem panga an to chhuak kho lo a chun ASEAN meeting a kainak Nawl kan phi na lai tia Cambodia Foreign Affair Minister Pak Sukhon ni achim
Myanmar ram a Ralhrang ni ASEAN Biren panga anzul kho lo an to du lo a chun ASEAN meeting pau a kainak Nawl an ngei lo tiah ASEAN Chairman Cambodia Foreign Affair Minister Pak Sukhon ni nihin a media sin a achim ASEAN zong ni Myanmar Ralhrang ni ASEAN Biren panga anzul du lo a chun meeting kainak Nawl ngei lo Dingin bichahnak tuah ase CYLA khawhnak in kumpuan khawhnak an tuah nizan zaanlei simalam pathum a aryapaki longtlai a Central YLA ni tuahmi kumpuan khawhnak ramle mi phun dil kam chan man ase hi chan a him pu vi zil sang a CEM LADC ni betoi chimnak angai I lai mi phun chu kan pi le pu chan in mi phun le ram khum hak du mi kan ram le mi phun chu tim tu chu fei le nam in arung veng mi kan si chu cha a ni hin zong a Central YLA ni ram le mi phun dir kam kumpuan khawhnak angai tia achim pu vizir sang a CEM ni ramle mi phun rimven nak chim hin chun hi lungthin a ahung lang kan ram adam in kan mi phun a him moti hi ase nihin a kan pile pu ni nun thap in an rak rimven mi kan ram adam lau kan mi phun zong a him lau in alang tia chim phone Central YLA kumpuan khawhnak chan chu aryopaki longtlai bazar a tuah ase I hi a hin CYLA Vice President le kumpuan Chairman simi pu F Ralhrang ani athithrai Mandalay PDF chu thlo pek an se chang Myanmar ram buai ruang a Mizapi rakap atang in SAC rakap daudu Mandalay PDF na chu thlo pek an si chang tia thai ase Mandalay in PDF a alut mi minau chu thakhat a chat thongkha pek an si hibantuk in thani chung thlo ani pe chang tia thai ase Mandalay PDF in minung thongkhat leng chu alwanjia December nikulani khat thongni kulakhat song a khan NUG tolorel nak in COVID vaccine chundi anse razam cha a online in mizo chahal chon nak an tua Mizoram a aphammi lai lekol razam mizapi cha a mizo chahal thaifian khawhnak ding cha a Youth for Myanmar phuni chomnak chan chu August ni khat a an thok tia thai ase mizo chahal chomnak hi zar khat foi khat ni khat ni pau India tham in zinglei simalam pariat le zan simalam pariat chan na a Youth for Myanmar Facebook page online a tha in chon kho asalai Mizoram a razam in rakphan asitik a hol I thaifian lo ruang a harnak ton ase ta chunnak a si inkal tik a dol thil chok tik a rian tron tik a her bawmi chok tim tik a hol thiam lo a chun atlam atling lo chu cha a lam khat lei in bawmhchanh tu si khoding a tu ban tuk in hol chon nak chan an tuah hi asi tia Youth for Myanmar in tuambo ngei tu pakhat ni achim lai ram kul he ramri asimi Mizoram a lai lekol razam mizapi thongsom thum leng ase Mizoram chawza le chawza asalomi zatlang bu tolrel piak nak in razam khem zong to piak ase cheu khachu sangkip a in hlang in an razam mizapi zong ni chowa phantik a thai her mi le phanning number rel ning na dor thil chok tik a chuahmi man mi hol in khat le khat I chan kho asina ha chu dot khat nu dot khat chon nak chu kaitar in chon aslai tia thai ase alkadai hroi tu tha kong a American chu Taliban ni sual ampot Al-Qaeda hroi tu Aman al-Zawahiri chu Afghanistan ram Kabul khwa a American ni drone in an tha mi chung a Taliban ni American chu sual ampot
Alkanda Ralhrang free to tha asitia American President Joe Biden ni nikhat ni a khan phungning te in afe tarnu a avoi khatnak le nak chu Taliban PM Deputy Abdul Salam Hanafi ni Kabul khwa media sin a achim Afghanistan khwa a Alkanda free to a nak hi alwanja kum khat rong liao I nol ngai nak lak asin nu a Volay pini châu landing in azwami Taliban cha a chun sung zatlak nak pakhat ase American ni kainak tuahmi hi rampi nol ngai nak volay chung ramphung lam leng in atwa American ni angai mi lungkin nak abuak tia PM Deputy Abdul Salam Hanafi ni achim American Foreign Affair Minister Ngeih pakhat ni Alkanda hroi tu chu Kabul khwa a hun akhwar cha a kumthong hi le kumkul la kumni February a tuahmi lungtlin nak chu Taliban lei ni ambuar mi asi tia achim Norway cancel Russia ni antol Russia mi phun remlo nak bia achim tu Norway cancel chu kan ram in control tia Russia chawza ni occasionally a anthen hi Norway Council Elizabeth Ellingsen ni hotel I khwaltung don nak I bia achim nu a Russia a pezul in ok athati lo tia Russia Foreign Affair Minister ni anthen Russia mi phun hwa tu Council Elizabeth Ellingsen ni achimmi daudal nak a ti in Russia ram pehtlai nak Norway palai runni resilient chu Russia Foreign Affair Minister ni an daudal fawn Russia ram nitlak chaklei not phul pong a ummi murmuk khwa hotel khwaldon nak a Norway Council ni achimmi chu muichol in an chwa chu ahim nak muichol te chu Russia him nak ra kap he anei niam lai tia zummi mass telegram channel at thla si Russia ni Ukraine alu no le aka dau nu a Russia le nitak le ram kar thil tuneng alin sa chang I Russia chung a phikhang nak an twa liao a Norway Council ni thin hung ngai in bia achim nak chu phauzar ase Norway Foreign Affair Minister ni chun hi thil chang mi chung a kanlung athalo hi Norway chawza ni ramdang chung a kanlung put asilo bantuk in Russia mi phun chung a Norway mi phun kanlung put asilo tia anchim LCBN News asal tu la ngai tu nanzate chunga kanilom